دیلاور عمر سال 1986 ده هاتیه جیانی. خلکێکی سووریە و ئەفپازە ساڵان لە سوێسرای دژی و هین توقینا گرتنا باوی ویت زاروکتیاوی ده دبیرین وی دنه. دوێتا خاکەڤن ده و vê avahiya dîrîn de dîlawar şêwêgehek ji xwe re hilbijartiye û kul û derdê miletê xwe li Sûrî wê nedikê û bi rojane re dîlawar bû hunermendek bi nav û deng. هواية من شوكاري بو لبلي سوري دا أو مجال درفتا ولا زيدا نبو أم سر بسكنين طيب أجي زاروك بو حتى أصدر كتم جدر في سوري بهتر مجال شي بو بهتر من كسن شوكار بنيزيك ناس كرن ني أو مجالا من زيدا بو ومن جهي خواد شوكاري تديد درنگا تديد رنگ و خامين خواد ترخان كرن جئيش الملت سوري را این دبن سدمکاریا اسد ده گرتن زندان کشتن جلورا پرانیا کاوال نوی بوننینکا روشا سوریان ده هنر خدا مخواست اثر مافی مروبا بسکنیم بریا شوکاری مدید ریکی بهتر اسانه از رگزین مسر مأسات و معانات ملت سوری خوینا لویده هاتیر جاندن راسی تعتیمکی اعلامی دست پیک سر هبو مجي ديت وقت دورة فنان إنه ومعاناة ملتي خبدي خويا كرن. دیلاورد جیانا خود سرکفتیه کارماندی دزگاه ایوایه و برینها اندام پرلمان جوانن بول سویسرا و گلک خمخواره دوزا ملتی خواه. برینها از هندامکی نشید بون پارتیا سوسیالیستا سویسری ده ومن دو مشاركة كرن دورات البرلمان سويسريا خورتا راستي دسبيكي هدفا من أوبو إنه از إيشو زلموزوريا السرملتي متي ممارسة كرن طيب السرملتي كرد لسوري دا متخواست از بدم ديار كرن بربري 15 سالة أو روناهي نبو سر برسكريكا كردي لسويسرا وهن بهن دیلاور بهونرا و کاولین خواه این خمدار هاتناس کرن و بطایبت من دیا خواه دیار بو کو شوکارک افرندره سیپان درکیش با اوریت نیوز سویسرا.